شێوەکارێک باژارێ دهۆکێ بناوێ ڕوایدا حوسێن وێنە کەچەکە خودی پێدوێن تایبەت لە هەولێرێک شاندیە و ئەو تابلۆ ji بۆ فرۆتن دە تۆڕەنجڤاکیدا بەڵاو کردە. بۆهای vê tablê گەشتیە $1000 ئەمریکی. هەفکارێ من نایف ڕەمەزان لە دهۆکێ نەهال لێ جەم خانما شێوەکار ڕوایدا حوسێنە و ئەگەهێن زیاتر دەربارەی vê mijarê dideme. نایف دەماتە باش بێ دەتکارێ بۆ من بەحساوەیەکی بکە ئەو بۆچی vê شێوەکارێ bi çi armancek wêna vê keçê di nava torîncivakî de belav dike û ew qas buhaya. Seher piştî ku rûweydeya ev wêne de torîncivakî da dîtiye ku wêneke veya niha wekî di dîmenan da diyar ku êş û azarên keçeka nexweş ku akinciya kanî qurjalê li parêzgeha Hewlêrê nîşa didetin. Piştî dîtina vî wêneyê wê dest kiriye bi wêne kêşana an ku durustkirina vî wêneyê û piştî temamkirina wî de zêdekirinekê danaye bû firotinê li torên civakî ku ta niha nirxê vî tabloyê gihiştiye $1000. Em zêdetir behsa vî wêneyê digel şêwekar Rweyda Husên bikeyin eger tu keremkê vêre. فكرة دروسكرنا في انكيشانا في وينيل كيفا هات شوا هات بله أفا هنر لبنا مروفاتي دا بروژه هنرمند محمد إسماعيل وقتی تو کسی که هزار ببین تو حس که هاری کاریوی بکی و جا که من پروژه هنرمند محمد اسماعیل دی گره کیف مهات چون مادیان ممکن است نشم هاری کاریو کسی که هزار بکن بس درست کردن تابلوی که ممکن است شم هاری کاریو کسی که بکن لا ماجی اسرار ما درست کردن تابلو خانم خناوه و من دانه مزاده حتی نوکه بهای و گشته چند دیگ چه کسی دی طلب کردی که بهای که زیادتر اوی نوکه پیات یادم پی بده ما $1000 دانه مزاده تانو که کسی که $1000 پیدای نه بس مدویتن زیادتر خیرخواست و دولمند بهنه و کپینه دا بشدار بن و پاره که زیادتر ببدن تا بشین هاری کاریه که بگهینه دست خانم خنابه باش او کسی که پاره پیدای کیه راستن دهوکیه باش پشتی پاره ده چاهده تسلیم کرنده چاه بیتن رسمه که لپاریزگاه هولێرê de yaşhecî dirûstkeyn û divê de ew kes dê bejdar bin evet diviyan tabloyê bikirin û her xanimxunav jî dilwêrê bejdar bît her kesekê tabloyê bikirîtin li wî demê de wî piraypareyî dît hemî teslîmî ev êk ji mercet me ku teslîmê xanimxunavê biket wî demê em jî tabloyê pêşkêşî bikin bi ciwantirî jî زور باشه دیاره وینا گزارش دل ایش و آزار و زحمتی کچکت کرد دما درست کردن وی وینا ایت هستی تا چاوا و تا هستی چت کرد اكيد هستی که نخوشه و کی تو درست کی مروف تیشیتن به بس یا خوش او که تو بشی درست کردن وی وینا هاری کاریه کی بگهینه دستی یعنی اول بمر یا خوشه بله زور باشه چاوا تو گشتیه وی وینه چاوا گشت دستی تا برای که ماموستا دشتی برزواری کو اوی اول جار توری جواکی بلاف کرد بو کسا کاری و خزانه بکردن و من هاری کاری وی افوی نوال گرتیه و من دست کردیم درست کردنوی بله درست کردنوی حتی چند زحمت بو یم صانعی بو خود زحمته بس با هکر بو کاری که مروفاتی بیتن مرفروی زحمتی هرش بیرد کرد تا ناوی پروژه اینا پروژه یعنی بس کشانه وینه نه پروژه که هنر لپنام رواتی دا که برای که گفتیم هنرمند محمد اسماعیلی اگر دنیا خیرخواست هاتن و پاره که باشه وی تابلوی دا ده هنرمند زیادتر هندی بی پروژه دا کار کن حسادی بیت هنر پروژه که برفره و دیشین برای که هنر هاریکایا هزار و نخوشاکن باش حتی کنگی دید وی مزاده وی زیاد کرنه دا بیتن احتمال حتی هفته اکادی دیا بردام بیتن که ام دیسه که نه حتی هفته اکادی اکا زیادتر کس هاتن و پاره وی تابلوی داین و دیوده ام دی مراسمی داین زور باشه مالا وی کچیه هایدارن کتا تشتکریه تو بیشتر راوی؟ بله من اول جار دستیری جوالی گرفتیم که از تابلو خانم خناوی درست کم و من دست تابلوی کلیه زور باشه زور سپاس رویدا حسین کو در چویا بشه هنر جوان لزانکویا دو که افوینه درست کریه و کو کاره که مروایتی جبوی پیشکش کردن خدمته که آنکو گرچه نبیتن به وشیانن کو و هین ایشو آزارن به مالباته کم کرد کو الگور زانیاریان دایکو باب خنا ویجی هر دوکا
نەخۆشی هەیە و خونابژی نەخۆشیە کێمەند خودی پێدوێن تایبەتە و پێدوی بە ئالیکاریا خێرخوازە و هەروەسا کەسانین وەکو خونابێ سەر نایف ڕەمەزان گەلەک سپاس بۆتە و بۆ میێواناتە هەنج دهۆکێ لێگەل مابوون.